senjuk juga ni guys sekolah pok jela. Kata ka fastem. Kalau penpau bahkan jai baik syakmat bagi jengyaki. Nama rakyat ni kendu bagi bos sarkar mentah kasih ka arfu tarik uyang araja arfu kalau long kerja kendu ke bam sesok satia. Habakan bekila petai ke war na kaliang jong ba Melbourne lengdo bolong nong aitin jong kan keseng ula ong ba kerja kendu bar ke officer. Kile thu ba ya kata ka file ni ka jung dawa ka jung ki kan na pa directorate mana ka directorate la pa cepat planning mana kaliang jaka planning kadang chong perkhat ye ni ka kam. Ani ba Melbourne ula khen ba ula ong ba na kaliang jaka soka mana kaliang ka kono kam don borchu manja perkhat ye ni ka kam bat kani ka penihi ba kali ka soka kaliang khoncakai bat ka kam kini kai. Bagi mat kadau nak kaliang juga ni kai kinyai be chakmat ba ka jeki. Bat kumta kan sapoi sa ka finance. Ti habang ni ang mi bala lada ka ta ka file nang ni lada biat ada proses. Ti kemut ka problem ka dia ka planning kan. Ti balai ka ta ka planning hadu menta ka 4 lakh ban proses ya ka ta ka file. Bat balai ka ta ka file ka 4 poi ya ka finance department hadu menta naman menta la don lai benai. Ti ngi syang tu kat bang gidang ong ki ong eng ni pet ya ka ni ka mata ngi ya penyat ya ka ni ka mata syakmat. Ti hadian bang ila syang ila ekran bhai ila calculate. Lada kata ka file jungi tang bakan kan proses syua bakan poi na directorate ha ka ni ka office ka shimpor hadu lai benai. Ti kemut kan sa shimpor sa hendriu benai bakan niat nang ni sa planning bat na planning sa finance. Ti kumta kan shimpor kum hendriu benai. Tambah ladang ipet pada ya ka bor jong ka sarkar bat ka bor jong ka kabinet. Tangau benai September ya kita ki bor jong ki la syak strip na kemumut bakan ni kabinet bakan ni sarkar kan dan bor syu nadu September. Ti ladang i kalong kumba ka government hi kadang lekai kunjin lekai kan yangi haduk mentang kapan por kumni kumtai ti ni yayat be syahmat ba kani ka agitation process ka bangidon kani ka por kampat kod bat ni ngimpat hun ya kata ka jinya kendu ya kini ki ofisa sarkar ngimpat ya kendu ya u education minister badai u lakman rembui ngimpat kendu ya u chief minister ru ti kumta kata ka meeting ni ka bangidon ni kamlong fruitful AARUM tingim dan ngimyo yaw tau so bangihon bat kani ka ayu kan nang ya chakmat mga kwa ba in kambatay kandiat i vice president jungi halor ka phang ka ba ngilay ekran hapo kandiat Kini kerja kendu barki officer jong katrat puli putih jong kasakar jela kalau hadin baki kai kilami pat ba manta kasngi banyak pat ba namadan balki bar matur secretariat wala da bon kini kai kem syo man rong hapo secretariat rei dia jikit kat ngon kini ngelam jong ka faster menyekren permakan kerja keren kalong kabam sesok satia. Laban kalau ni kajing doa juni kai kalong pankan tiu trop biki nadu ki LP ki UP ke secondary hadu ki high secondary khat prajar tingka. Pakum jur kala dawa pan kentiu kadan yaki ad hoc school seki kadan deficit.